Da se čujemo. Dobar dan svima. Dobrodošli u Medija centar i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Hvala vam što ćete pomoći da putem vaših medijskih kuća jedna ovako važna tema počne da se širi kroz javnost i da se pokrene možda i neka debata. Danas ćemo se baviti, odnosno danas ćemo opet čuti o inicijativi koju je gospodin Dušan Milisavljević kao narodni poslanik pokrenuo. Odnosi se na izmenu krivičnog zakona tako što bi se pedofili i silovatelji povratnici medicinski kastrirali. Podršku je dobio za tu inicijativu iz Makedonije od direktora i osnivača prve dečje ambasade u svetu. O iskustvima iz Makedonije, ali i o njihovoj praksi čućemo nešto kasnije. Za početak ćemo čuti gospodina Milisavljevića koji će nas uvesti iz svog ugla u ovu inicijativu. Izvolite. Hvala puno. Hvala vam što ste došli da ispratite ovaj današnji pres. Inicijativu koju sam ja pokrenuo u Narodnoj skupštini Republike Srbije je malo uzburkala, ona je na pozitivan način uzburkala srpsku javnost i meni je upravo bila i želja da otvorimo debatu na jednu temu koja postoji u srpskom društvu, temu o nasilju nad decom, seksualnom nasiljem nad decom i silovateljima, povratnicima. Mislim da ste svedoci da svakog meseca manje više u Srbiji smo zgranuti sa jezivim scenama silovanja dece i nakon toga njihovog monstruoznog ubistva. Imajući to u vidu, ja sam krenuo da razgovaram sa svojim kolegama kako da nađemo način da medicinskim putem mi suprimiramo njihov nagon, da suprimiramo tu njihovu želju da naude seksualno deci i mogu da vam kažem da sam obavio razgovore sa direktorom urološke klinike u Kliničkom centru Nišu, profesorom Bašićem, da sam razgovarao sa profesorom Radenkovićem koji je na endokrinologiji, tražeći način da jednim medicinskim putem dođemo do rešenja da onemogućimo ove osobe da ponovo počine isto krivično delo. Ja sam to stavio i na papir kao jedan predlog dopune krivičnog zakonika Republike Srbije i mogu da vam kažem da je meni upravo želja bila da otvorimo temu. O ovoj temi svi znamo, o ovoj temi smo svi zgranuti kada se desi takav jedan slučaj, ali o ovoj temi niko nije spreman u Srbiji da je otvore i da priča o njoj. Jer kada otvorite nešto što je krupno, morate da budete spremni da trpite udarci sa neke druge strane, od nekih velikih zaštitnika prava, ne znam, ovoga ili onoga. Ja ovde zastupam interese dece, ja ovde zastupam njihova prava, ja ovde zastupam interese građana Srbije koji masovno daju podršku da se konačno nađe rešenje. Ja želim da isprovociram javnost da nađemo najbolje rešenje. Ja ne tvrdim da je moj predlog najbolji, ali kažite ko je bolji predlog. Kažite kako da sprečimo te monstrume da vrše seksualno nasilje nad decom i da se ti ljudi posle određenog perioda provedenog u zatvoru puštaju na slobodu i nakon puštanja na slobodu oni su još svirepiji i veća opasnost na ulici nego pre nego što su otišli u zatvor, pre nego što su praktično počinili prvo krivično delo. Znači, želja je da mi u Srbiji ne ćutimo više, ne krijemo se iza nečijih prava, da se ne krijemo, pa to nema nigde u svetu, zato što to nije tačno, čućete od gospodina Drage, da puno evropskih zemalja ima sličnu praksu i da konačno zajedno dođemo do jednog konsenzusa kako rešiti ovaj problem. Meni je drago što sam ja preko društvenih mreža dobio puno i jasnu, jaku podršku jedne građanske Srbije koja je sada trenutno na tim društvenim mrežama. Mogu da vam kažem i da u komunikaciji sa građanima i na ulici, i na pijaci, i na poslu, i gde god se nalazim, kažu: doktore, bravo, čačnuo si u nešto što mnogi znaju da je problem, ali ne smiju to javno da kažu. Pa evo, ja nemam straha prema nikome, ja kao otac ženskog deteta želim da otvorim ovu temu i želim o ovoj temi da pričamo kako bismo našli najbolje rešenje. Moje rešenje, moj predlog je ovaj, ja ne kažem i ponavljam i tim ću završiti, ja ne tvrdim da je moje rešenje najbolje, ali je početak da nešto stoji na papiru u Skupštini Srbije. Ovako ne stoji ništa. Ovako po ovom krivičnom našem zakoniku vi imate maksimalno do 10 godina da se
pedofili kazne. Nijedan pedofil nije kažnjen maksimalno tih 10 godina, nego je kažnjen nekoliko godina. Nakon toga se vraćaju kao počinioci istih krivičnih dela. Pre nekoliko nedelja, to jest nekoliko dana, ste imali povratnika koji je počinio seksualno nasilje i ubistvo nad devojčicom. Tako da, ovo je tema koja je vrlo ozbiljna i vrlo mirno, smireno moramo ući u razrešenje ovog jednog problema. Ja se zahvaljujem gospodinu Dragiju i prvoj dečoj ambasadi na svetu iz Makedonije koja je čula o ovoj mojoj inicijativi, koja se interesovala kako da dođe da podrži, ali oni su danas ovde i ja stvarno se zahvaljujem. Ovo je nešto što pogađa sve zemlje, ne samo Srbiju, ne samo Makedoniju, nego pogađa sve zemlje u Evropi i u svetu. Taj problem postoji u mnogim drugim zemljama i ja se stvarno zahvaljujem što je gospodin Dragi Zmijanec danas odvojio svoje vreme, došao i imamo priliku da čujemo i od njega kako je prva dečja ambasada, znači pošto je tamo ona inicijator bila promene zakona, ne političari, nego i upravo taj građanski sektor, organizacija koja se bavi zaštitom prava deteta, inicirala promenu zakona i uvođenje medicinskog tretmana, to jest poznatije medicinska kastracija, to ne kažem medicinska kastracija, kažem to je medicinski tretman. Ljudi, mi njih lečimo. To su bolesne osobe koje imaju problem u glavi i koje imaju problem sa seksualnim nagonom. Znači, psihijatrijski tretman i suprimiranje androgenim blokadama, suprimiranje libida je rešenje da ta osoba ne bude potencijalna opasnost ponovo kada izađe u zatvor. O svemu sam spreman da pričamo, da li će to biti dobrovoljni pristanak pedofila da bi mu se smanjila zatvorska kazna, da li će to biti ovo ili ono, ali ja želim da vam kažem da ja bolje rešenje trenutno u svetu nisam video, čućemo i od naših prijatelja iz Makedonije njegove iskustva i kako su to oni radili. Hvala vam puno i posle završenog njegovog izlaganja ja sam spreman i onda odgovorimo na vaše pitanje. Hvala ti, Dušane. Ono što je mnogo važno da svi ovde znamo, kao novinare, da imamo obavezu da zaštitimo decu od pedofilija. Pedofilija, kad kažemo da je dete žrtva pod 14 godina, a stvoritelj tog krivičnog dela je najmanje 5 godina stariji od deteta. Jedna od najvećih trauma koje može detetu da se desi je seksualno zlostavljanje. Nekad deca to čute godinama, neće da pričaju zbog stida, srama, kako da to se doveri nekome, jer najveća trauma je što počinioci ovog teškog krivičnog dela su poznanici detetu. Otac, ujak, čiča, u 95% muškaraca. Zbog mnogih slučajeva koji su se desili u Makedoniji, mi smo tražili poverenje i podrška od građana. I to smo dobili. Bio je mukotrpan proces na dokazivanje da sa pedofilima nije dovoljno kažnjavati ih sa minimum 15 godine, iako vlada Republike Makedonije na naše insistiranje u avgustu 2008. je dvojno povećala kazne za pedofilije. Nismo bili zadovoljni zato što i posle toga su se ova dela ponavljala. I onda smo tražili mogućih rješenja. Suočili smo se sa oponentima, borcima čovjekovih prava i onda smo debatirali i rekli smo im da nama su sveta prava djeteta i dijete da bude zaštiteno od moguće žrtve pedofila. Jer pedofili kad su na slobodi, a imali smo nekoliko takvih slučajeva, u 70% ponavljaju to delo. Ne mogu da kontrolišu nagon ili libido, čak oni smatraju da dete je ono koje je to zahtevalo da mu se desi, prete detetu da to nekome se doveri i dete je u haotičnom stanju kako sad da prijavi svog oca ili ujaka ili čiča da je on silovatelj. I onda smo tražili od Skupštine Republike Makedonije da od naša 4 predloga, oni su prihvatili 3. Jedan je minimum 15 godine kazna zatvor za ovog teškog krivičnog dela. Čak smo uspjeli da u krivični zakon uvedemo član 188 i doživotna kazna zatvor za počinioca ovog krivičnog dela ako se to desi na grozomoran način, da je život doveden u pitanju deteta. Onda smo tražili hemijsku kastraciju ili medikamentni tretman, zato što smo ubeđeni da bez toga pedofil kad je na slobodi ponavlja delo
I tražili smo nošenje GPS lokatora da policija ima uvid za njegovo kretanje, da ga odmah otrgne tamo gde se nalaze deca, da li je to obdanište, da li su sportski nadprevari gde deca se zabavljaju ili sportuju. Od naša mera isto tako je prihvaćena centralni registar za dosad osuđena pedofila. Oni su stavljeni u centralni registar i svaki građanin ima uvid ko je dosad osuđen sa njegovim ličnim podacima. Zašto smo za medikamentnu, odnosno hemijsku kastraciju? Zato što dosad nismo dobili uverenja ni od jednog psihologa, psihijatra, nevropsihijatra, da dok je pedofil u zatvoru, sa njime ima sigurni tretman. I kad je on na slobodi, da to on neće da ponovi. Naprotiv, ponavljalo se. I onda nismo imali drugog izbora da ponudimo ovu preventivnu meru. Ovo je humana mera i mislim da pomažemo i pedofilu i detetu. Pedofilu jer nije sposoban sam sebe da kontrolira, njegov nagon ili libido, a detetu da ne bude nova žrtva u vezi ovog krivičnog, najgrozomornijeg krivičnog dela. Inicijativa 6. februara je bila prihvaćena u Skupštini i ona treba sad polako da zaživi u praksi. Makedonija je jedina zemlja u ovoj regiji koji je to vovela, ali nije isključak. Tu je Danska, tu je Polska, tu je Češka, Rusija, Moldavija, Južna Koreja. Još Češka ide korak napred. Oni su uveli i fizičku kastraciju kao zamena za doživotni zatvor kazna. Dobrovoljno pedofil doživotnu kaznu zatvor može da menja za fizičku kastraciju. Ono što smo mi tražili od narodnih izabranika, poslanika, je da hemijska kastracija bude obavezna. I ono što smo debatirali sa borcima čovjekovih prava i javni obvinitelj, da to nije telesno kažnjavanje, već da mi u stvari pomažemo pedofilu da on bude pod kontroli i pod strog nadzor i policije i Centra za socijalni rad, da ne ponovi delo. Na ovaj način mislim da je obostrano za društvo korisno da pedofil prima ovu medikamentnu terapiju, takozvanu hemijsku kastraciju. Dobili smo podršku od javnosti. Moram da vam kažem da prva dečija ambasada u Svetu Međaši u Makedoniji je po poverenje kod građana na ispitivanje Instituta za socijalni rad, za socijalno-politička istraživanja na prvo mjesto po poverenju i mi ovo artikuliramo kao društveni interes, a pre svega dece. Znači, ovo nije direktno sukobljavanje sa pedofilima, jer pomoću medikamentne kastracije ili hemijske kastracije mi imamo dvojnu dobit. Pomažemo pedofilu, a i neće biti sljedeće dete žrtva. Da, krivični zakon je promenjen, uveđena je medikamentna terapija kao dobrovoljna za zamena smanjenje kazna zatvora. Mi smo insistirali da bude obavezna i još stojimo na tome da treba da bude obavezna. Tako da pedofil ako želi da mu se umanji kazna i da bude na slobodi, treba dobrovoljno da se podvrgne hemijsku kastraciju. A da li je već bilo nekih slučajeva ili još nije zaživjelo? Sad je još u proceduri da se sistemski ustavi u krivični zakon. Znači usvojeno je, treba da se sprovodi. Da se primjeni. Svetski mediji, ono što su... Evo sad me Dušan podsjetio, kad je to bilo urađeno, svetski mediji, posebno Associated Press, znate da je jedna od najreprezentativnijih agencija, kad su oni to objavili, da je jedna građanska organizacija, prva dečija ambasada u Svetu Međaši, zagovarala godinama, mi postojimo 23 godine, ovu preventivnu meru, nazovimo je preventivnu meru, nazovimo je humanu meru, svi mediji su objavili, Deutsche Welle, Guardian, Indian Post, Washington Post i tako dalje, da eto, na neki način Makedonija je ušla u svetski medijima pomoću ovog zakona kao primjer da je ova metoda za sad
doказano како најуспешнија метода за директно сукобљавање, односно стављање под контролу ове патолошке појаве со психичко расстройство педофила под контролу државе. Изволite. Milica Milojević, Radio televizija Bela mi, evo dva pitanja. Prvo da nam kažete, evo znamo za fizičku kastraciju da je to trajno. Šta je sa hemijskom? Da li, koliko je to trajno i da li to mora sve što ponavlja češće to? Хемиска кастрација, Drugo pitanje da. samo da li ste imali problema u Makedoniji sa centrima i sa nekim borcima za ljudska prava i kako ste se tim izborili? Да, хвала вам, баш добро што сте ме посетили, иако сам ја нешто рекал у вези одбране опонента за човекова права. Хемиска кастрација мора да биде континуирана под строги надзор лекара и Центар за социјални рад и социјални политики. Због тога што ако ние на 3 месеца треба да се јавља доброволно и онда примате медикаментне лекове за да се сузбие нагон или либидо. Уствари то nije трајно онеспособљен педофил да то почини дело. Зато е одговорност државе велика. То значи да зато смо и се заговарали да биде со GPS обавезно следен због могучег бегства неговог и поновно атак над дете следеća жртва. А опоненте у вези борца човекови права, кад едном детету одуземеш право на живот, право на достојанство, на сигурност, ја како борец за права деце не могу да разумем како могу да дам некоме право ако nije ми гаранција за безбедност детето. Тако да борци човекови права смо дебатирали и овако јасно смо им рекли, дајте нам болju меру и онда да дебатираме. Ако имате болju меру од ове мере, због повеќање казне на минимум 15 години, за сваки рецидивист, ово запамтите и запишите молим вас, тражимо доживотну казну затвор или целосну изолацiju затвор болница за сваки рецидивист. А за да педофил не иде на доживотни затвор казна, целосна изолација, онда тражимо решење ипак као слободни граѓанин кој не може да контролира нагон или либидо, да биде подвргнут ка хемиско или медикаментну кастрација, за да биде слободен, а притоме да нема следеća дечја жртва, а GPS локатори су оне могуćност да полиција брзо интервенира. А централни регистар на досад осуđена педофила служи граѓанима да знају где може да у суседству живи неки педофил кој може да нападне дете и да се граѓани на неки начин организуju да се заштите због тога што полиција не може свугде да биде где таму се педофил крече. Миша Миловиć, Народна новина. За доктора Милисавлjevića, какво е расположение у Скупштини и меđu odborničkim grupama? Kako je na odboru za zdravstvo? Pa ja moram da vam kažem da na odboru za zdravlje porodice ova tema nije bila tema rasprave, da po našoj pravnoj toj nekoj proceduri svaki narodni poslanik ima pravo da inicira promenu ili dopunu ili da podnese nov zakon. Ja sam upravo to i uradio i taj predlog ide sad ka Ministarstvu pravde i ja koliko znam, Ministarstvo pravde ima kao neku radnu grupu koja bi trebala da formuliše odgovor na ovaj predlog dopune krivičnog zakona. Nakon toga, Ministarstvo pravde šalje predsjedniku Narodne skupštine i poslaniku koji je inicirao taj predlog svoje mišljenje, da li prihvata ili ne, i vlada staje iza tog mišljenja tog resornog ministarstva. Međutim, narodni poslanik koji inicira dopunu ili promenu zakona ima pravo da na početku svake sledeće sednice traži stavljanje na dnevni red tog zakona koji još uvek nije dostojan na dnevni red, tako da evo ja vam obećavam da ću to ponavljati na početku svake te sednice, upravo želeći da dođemo do nekog rešenja. Ja isto ponavljam po 3. 4. put danas da sam ja želeo da otvorimo ovu temu koju mi svakog meseca vidimo da izgražavamo se svi nad seksualnim nasiljem nad detetom i uglavnom i ubistvom tog deteta, a da kao država ne preduzimamo ništa konkretno da to rešimo. Mislim, kada pogledate kazne, evo, možete, ja vam to i dajem kao jednu ideju, istražite koliko su pedofili bili kažnjeni. Nijedan od njih nije bio kažnjen maksimalnom zatvorskom kaznom i po ovom TZV, važećem našem krivičnom zakonu, koji je maksimalno 12 godina može da ga kazni, oni su kažnjavani od 5 do 7 godina, nakon toga on dobro se kao vlada u zatvoru izađe i odmah počini problem. Znači, dragi moji, problem je kod njih u glavi. Znači, mi moramo njih da lečimo. I upravo je to moja poruka. Znači, mi moramo psihijatrijskim tretmanom,
zajedno, Dragi je pričao samo o medicinskoj kastraciji. Ja kažem, zajednički rad psihijatra i psihijatrijski tretman i medicinski tretman, to je onesposobljavanje libida, znači snižavanje nivoa testosterona, je sigurnost za našu decu, za naše žene koje su na ulici, koje kada on izađe mogu i tekako da budu ponovno žrtva takvog jednog bolesnog čoveka. To su bolesni ljudi i ja kada čujem da neko kaže pa da, narušava se zdravlje, to kad vam neko kaže narušava se zdravlje, verujte da to ne kaže lekar, nego kaže neki kao veliki borac za neka ljudska prava. Ne narušava se zdravlje. Ovo što je Dragi rekao na 3 meseca, ja sam predložio na 6 meseci depo preparati da se daju u sudskim ambulantama, u zatvorskim ambulantama, da sudija bude upoznat da je izvršen tretman davanja depoa preparata. Kada se prestane, sudija ima pravo da prekine taj tretman u određenom periodu ako on misli da je postigao efekat i da prekine taj tretman, a čim prekinete, nakon 6 meseci ne date ponovno depo preparat, on se vraća što se tiče seksualne potencije ponovo u ono stanje. Znači, kad vam neko kaže, i kad mi kažu velike demokrate ili veliki poštovaci ljudskih prava, da se time narušava ljudski integritet ličnosti, da se ne narušava se ništa, nego se sprečavaju da načine prekršaje nad maloletnim bićima. Znači, i uvek ću, koliko god to neko možda osporava, uvek ću samo zastupati one socijalno ugrožene grupe, a u ovom trenutku to su deca i to su žene. Znači, busamo se nešto u grudima kao mi smo tako društvo, tako društvo. Znači, imamo problem kao društvo. Znači, ovim putem koji postoji trenutno u našem krivičnom zakonu nismo ga rešili, zato što nam se ponavlja na mesec dana. Da se ne ponavljaju takva dela, ja bih onda mogu da prihvatim da kažem pa dobro, nema možda potrebe. Ali ovo ima potrebe, otvaramo temu, debatujemo o tome, evo ovo je jedna današnja tema debata, ja najavljujem za jedno 15 dana, jer ja nemam nameru, vi me dobro znate, nemam nameru da stanem, kad otvorim nešto znam i verujem u to, znači ovo ne radim zbog nečega, verujem da to trebamo da rešimo. Ja ću praviti jedan okrugli sto sa psihijatrima, sa seksolozima, i očekujem isto podršku, zato što oni znaju da je to bolest. Bolest nagona, bolest u glavi koja mora biti lečena. Zatvoriti ga u ćeliju, on nakon izlaska posle 5-6 godina je opasniji za naše društvo, za našu decu na ulici nego kad je počinio već prvo krivično. Dušane, molim te da ne zaboravim kako se postupa sa dete žrtva u procesu dokazivanja vina osumnjičenja. Isto veoma bitno. Znači, centri za socijalni rad i sudovi moraju da obrate pažnju da ne viktimiziraju dete po nekoliko puta davanje intervjua. Mi smo uspeli u naš zakonodavni dom da maksimum samo 2 intervjua budu i to da budu vođena u specijalni skrin sobe gde dete sa stručnim ekipom neformalno vodi razgovor i taj materijal koji će biti video zapisom dostavljen sudiji i ne sme na glavni pretres dete žrtva da bude suočena sa osumnjičenim. Recimo, evo, otac i dete ili ujak i dete na glavni pretres, možete da zamislite koja je ta trauma. Imamo slučajeva gde dete menja izjavu da nije to tačno. Zato mora to da bude vjerodostojno zapisano i toliko, i ne više puta. I ono što moramo da zapamtimo, da što je dete manje, to više ima manje mogućnosti da dete laže za ono što mu se desilo. Ima metoda i protokol kako stručni ljudi to dokazivaju. Pomoću crteža, pomoću lutaka, pomoću mogućih izjava i taj materijal se da sudi i sudija po osnovu tog materijala sudi. Da li neko je osumnjičen, optužen ili ne. I ono što moram isto da vam kažem, osumnjičen i neovisno što nije osuđen, mora da bude u pritvor. U pritvor i taj postupak ide brzo zbog toga što isto ima slučajeva kad je na slobodi, da utiče na dete da menja izjavu. I na kraju, zbog ovog slikovitije samo da vam kažem, koja je ta trauma za jedno dete kad ga otac siluje, to je traumatično, neko koji je stekao poverenje. Profil pedofila nije neki grozomoran tip koji ga mi možemo prepoznati pomoću lika. Ja sam imao obuku sa sudijama i sa javnim obviniteljima i policijskim inspektorima gde mnogo od njih nisu prepoznali od 16 figura ko su od njih 4 pedofila. Znači po liku nikoga ne može prepoznati. To su dobri ljudi, dobri građani sa dobrim obrazovanjem ili pak dobro se ponašaju. Oni traže od dete da steknu poverenje i kad ga dobiju poverenje onda ih siluju i onda im prete da to nikome ne kaže da to bude njihova tajna.
I zato su deca konfuzna i ne znaju šta da radi, jer njihovi roditelji nisu dovoljno educirani da prepoznaju mokrenje u krevetu, povlačenje deteta. Mi smo izdali vodič kako da se prepozna dete žrtva, to možete na našem sajtu da vidite, i to mora da bude deo obrazovnog procesa, da još u obdanište i u osnovnoj školi se radi da deca prepoznaju to šta im se, imaju pravo na privatnost, niko ne sme da dodiruje njihova intimna tela. Mora da ih educiramo da ne smiju da uzimaju poklone od nepoznatih, da ne ulaze u auto, da ne komuniciraju sa nepoznatim ljudima, a ovi koji su poznati da veoma dobro pripaze roditelji kome dete daju na brigu, i zbrinjavanje i vaspitanje i obrazovanje. Pitanje za doktora Milisavljevića. Nisam razumela baš najbolje šta ste htjeli da kažete time da sudija ima pravo da obustavi te depo preparate koje se budu davali u sudskim i zatvorskim ambulantima. Možete da objasnite to, zašto bi to radio kada po prestanku tih blokatora u stvari se vraća seksualni nagon? Pa, ako imate osobu koja je preko 70. godine starosti, kod nje i priroda radi svoje, pa onda da ne bi dodatno to, znači, ostavlja se pravo sudi, znači, to je u mom predlogu, ja opet pomenem, znači, ja ne kažem da je to najbolji predlog, ali sam to tako uradio da sudi ostavlja se pravo da sudija prati izvršenje tih medicinskih tretmana, da bude obaveštavan i da ima to autonomno pravo da kaže u jednom trenutku dovoljno je više, smatram da više ne može da ugrozi okolinu, da ne može da ugrozi decu i on može. Znači, posle 70. ili 75. godine života, mislim da, ali to je na sudiji i obavezno stoji da uz konsultaciju sa medicinskim timom koji je vodio taj tretman, se uz konsultaciju sa lekarima, sa strukom, donosi konačna odluka. Dobar dan svima, poštovanje i vama. Ja sam Jovan Bogdanović i dolazim iz nevladine organizacije Udruženje za osobe sa Downovim sindromom Savez Srbije. Hteo bih da vas pitam da li postoji neka prevencija ili edukacija za osobe sa invaliditetom i da li ste vi u Makedoniji čuli da je nekada silovana osoba sa invaliditetom, jer zašto to pitam i zašto upozoravam na to? Takva osoba se vaspitava u ranoj mladosti od roditelja i ono što se dešava u njenom daljem životu, to ostaje tu i ono misli da je to tako i da tako treba. A siguran sam i ne može niko da mu ubedi da se to ne dešava i osobama sa invaliditetom. Hvala. Da, bilo je takvih slučajeva, otac je silovao svoju ćerku sa invaliditetom 14 godina, čak i njena drugarica, i osuđen je na 15 godina zatvora. Otac u Veles je silovao 1-godišnju, 3-godišnju i 5-godišnju ćerkicu, grozomoran slučaj. Jedan pedofil koji je bio oslobođen, samo što je izašao iz zatvor, uzeo je 2 dečaka koji je držao u založništvu 21 dan i njih silovao, a to su bili štitenici jednog dečjeg doma bez roditelja i roditeljske griže. Znači, imamo mnogo slučajeva takvih i zato smo tražili od građana da nam daju podršku, zato što političari su veoma praktični ljudi. Oni znaju, kad dobiješ medijumsku i građansku podršku i argumente su na 100, ne mogu tu da grade partijski interes, već to je konsenzus. U vezi toga nema pregovaranja i zagovaranja. Osim ako imaju bolje